MCA wa Chinga mwena wotha ya Paul Giria akionania matangari maria moima shati yake ria roige tarurirwo ni arunawe aria marakararania nao iguru rigie mwathanire wa Governor Nderitu wa Gachagua. Giria roiga ahofanirio ni ambunge atano aria mamuhurire mbara ya mwiri macokire mamuterurira nguo ciake. Aroiga ati kigiriko giake muthenya wa umuthi ni tondu wa kunyita mbaru Governor na tondu ni makumenyaga ndaingira matikohota guthie na mbereri na ni ndimahotaga kwaria thini wa bunge koguo ni mageretie muno gucaria o njira ciothe iria mangi make sure ni ndi kuingira bunge. Wezi kama ningechapa si unaona niko na tai ningechapa niko na nguvu gani sikumchapa pengine ameenda huko akajifanya wajua ni cartoonist kila mtu anamjua angalia uone vile niko msafi sasa mimi nikichapa sintachapwa. Andiki a mohoro matinetikirio kuingira gikaro-ini kia bunge kuria mutaratara wa kuhagura Governor Gachagua gubangitwo gutemanio. Mutaratara uria urehete ngucanio nene ukigayukania ma MCA miena iri uria uranyita mbaru itanya ria guikia nja Governor Gachagua na uria uramutetera. Miena yothe iri na mirugamo miruru magitetera matua mao. Bia ciri kuiyo no nginya mundu mwoho na turi gotini na gutikiro gya kwariririo there is no negotiations tora negotiate ki tora negotiate negative there is gross violation of the constitution. Budget tutigusaina ndigusaina demo member wa committee niguko ni twarutire wira uria utari witu thiine wa bunge ya Nyeri. Mutongoria wa ringi bunge-ini ya Nyeri augite ati mubango wa kuhagura Gachagua ndukurugamagio wa tira. Notithi ya kuhagura Governor ni gukinyio bunge-ini ya county kiumia giki na kuringana na gikundi kiria atongoretie Governor wa Nyeri Nderitu wa Gachagua no nginya inuke. Ma-MCA a Nyeri maugite ati Gachagua ni aregete gwikira kirore mahuthiro ma mbeca cia mwaka wa 2016 na 2017 undu uria uhotometie mihango county-ini iyo. Iguru ria uguo maugite ati Gachagua na thirikari yake ni maungumanitie mamilioni ma mbeca. Agitetera Governor augite ati ni ateti na ahuri a biashara megatu mwena wa Nyeri marahe MCA mbeca niguo mamuhe kahinda karitu tongoria-ini. Mimi sijafanya makosa yoyote, kwa hivyo niko na haki. Hiyo mipango na huyu mchezo na huyu yule mjamaa anawapatia pesa kutoka Nairobi ndio wanitoe kwa kiti. Hiyo ni mambo ya shetani na itafanyika, washindwe kabisa. Gachagua no ongereire ati kuri andu maratwarithia na mbere uteti wa kumuhaka ndoro mbere ya githurano twerekeire. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.